Kutirus sibawa kusiprus. Purata na masih makuro, makapla ni loka ku pulau Kos. Papa bajana, letu ni ku pulau Rodos, na makapla siki pole kuro joka ku kota Patara. Uniro runtuk kapla ya meloi maleto ku tanah Penisia. Jadi mendre ni kuro kapla napa joka si. Na napa paita ni pulau Siprus ya engkai ku abiota. Ya ke materu terumi loka ku Siria. Gangkana letu ni ku kota Tirus. Nasabak meloi palesoi lurunna kapala kuro. Jadi joka toni celengi wito matape kuna bisa kuro kota na kuniro monro seminggu etana. Na oleh ruhna Allah Ta'ala ipudangi Paul kuro tawe kuwa mangi ajana na joka ku Yerusalem. Watuna maeloni sale kuro macue manangi sinina to matape makutoro benena si bawa anakna na silaunga ki masuku saliwan na kota. Gang kata letu ku iritasi na makalutu ni masumpaja kuro. Purero masimani na pemendre ku kapala na padale sutoni alena kubolana. Pole ku Tirus makapla siki gang kata letu ku Tolemais. Kuron ronge joka siki celengi wisiles terus tetap perenge na siwenni ki monro kuro. Papa bajana ipat terus jokata gang kana letu ni ku Kasaria. Na monro ni kubolana Filipus. Yero Filipus papa lebah kareba madeceng. Salah sedina pole kupitue tau yai pile biasa la dengi wi jamae ku Yerusalem. Engkep pana makun rena de panalakai. Na yalengi were palatui ada ya pole kupuang Allah Ta'ala. Watuna sereso ni monro kuro. Angkana sedi nabi pole ku Yudea seng Agabus. Jokai malaba bana Paul nga panapake pasisio jarina si bawa ajena. Napa makadai ruhna Allah Ta'ala. Isyo maku hematu punna bak bangewe kuto Israel ku Yerusalem. Napa ya berang ku bangsa lainnya. Pada yang kalingana na ya roadai. Yeloni ko mengi aja na joka Paul ke Yerusalem. Ya kia makadai Paul magi mutari makutu mulo bawa sedingatiku. Nasabak demak kada sademak bawang isyo. Iya kia namu yuno ka ke Yerusalem nasabak pataisa sadia toka. Makuniro nadenai lo main kalingai Paul adata. Jaji papesoni macangi. Makada maneki bawang elona na bawa puangi jaji. Siruntuk na Paul si bawa Yakub ku Yerusalem. Watuna sere asoni monro ku Kaisaria. Ipataruni jokata loka ku Yerusalem. Nang kana sere are to matepe poli ku Kaisaria si laungeki. Kuwa mangina patuju ki kubolane senge Manaso. To pole Siprus. Ya metai na manca jito matepe kuna bisa. Nasabak kuki bolana matu melo mak di bola. Letuta anak Yerusalem. Marnumanangi silesur setepren kuro dupeki. Papa bajana na. Jokani si ba Paul mewai si runtu Yakub. Nang kamanatoi ponggawa jamae ya lenge mak dapunga kuro. Purana nama bereseleng. Na cerita tase di ni Paul sinina ya napegoi puang Allah Ta'ala na oleh alena. Kule na bangsa lenge. Na yang kalingana na ya roada pada mapendek sukru ni ku puang Allah Ta'ala napa makada ku Paul. Silos sereng. Ita ni makada masebbu ni to Israel matepe kuna bisa. Na pada makatan ni masa iku hukut Taurat. Ya kia pura ni yang kalinga kare bapa selemu. Makada mu pak guru to Israel yang mundur ikut le na bangsa lenge. Kuwa mangidena na ceri hukunna Nabi Musa. Nasabak nasem macangi sunnai anakna si bawa maceri wi adekna to Israel Jajaga na melo mu pegau. Nasabak tete ni neng kalinga mana makada engkano kuai. Rima kuana naro pegau ni makwe. Kule ta engkep patau melo pacingi walena si turu adekna to Israel Ya naritu melo i goncingi gemekna. Tanrana makada napalepe di jancina kupuange. Jaji silauno ya rotawe joka si bawa pacingi toi alemu. Wajar manatoi ongkosona. Na ina romatu na lalengi na semanang itu makada dena tonga ya ro karebai ya neng kalingai pasalemu. Nasabak namui ko mu pegok mato parentana hukut torae. Na ya pasalan na bangsa lenge ya matepe puramanan ni ikiringa sura pada ya pure ya sedingi makada.
aja muandre ia purea berah ku barhalai. Aja muandre darah. Aja muandre juku ya dene pasu darana. Si bawa aja mu malaweng iare gah kedosala. Jadi papa bajana jo katongan ni Paul pacingi walena si bawa yaro tawe. Purero tamak ni kubola sompange pudangi mange makada tanggala sikuhe na capu watuna pada na pacingi alena. Si bawa melo mak berangi akrobangan namanang. Iti kena Paul. Pitu ngesor monrina. Yanartu mawe nana capu yaro wati pacingin na ale. Angkana sere are tu Israel pole kutana Asia mite Paul kilalena bola sompange. Jadi na pangaru ini tomege kuro kuwa mengina tikengi Paul. Gora ni makada. Eto Israel. Duaki he. Angkani tau ya tulima tulilie pak guru tawe mewe bangsata. Si bawa huku torae makutoro yae bola sompange. Nama kekuange engka to Yunani na tiwi tamak kue. Na napakaryawe on roa sompat tak ya mapacinge. Maka da makwiro nasabak naite Paul silaung yaro to Efesus ku kotae. Ya naritu Tropimus. Na nasengi na pacoy tamak ku bola sompange. Jadi si parukani sini na tawe ku kotae. Na makalarini lo kemak dapunga kuro bola sompange. Natikan ni Paul na panasrenrenga masu na yamatoro watue na tutuk manangi tengena bola sompange. Watuna matengangi to mega melok mune Paul na yang kalinga kareba ni ponggawa tentara na to Rome makada si paruke tawe ku Yerusalem. Jadi mapariparini pak dapunga sere are ponggawa pasukan si bawa tentarana na pelari loka konrona to megero. Iritana na yaro ponggawa tentara si bawa pasukan na kuto megae. Napa pesoni barasa i Paul. Madepeni ponggawa tentara tikengi Paul. Nasrusioni dua rante. Napa makutana makada. Niga hiya tawe. Si bawa aga pura na pegau. Gora ni tomege mape bali. Kada makwe. Angkatona makada makuro. Gangkana dena ni sengi ponggawana pasukange makada aga si tongan na kajajang. Jadi nasurut tiwi ni Paul masalah konrona tentara Romae. Letuna na kuat dene mendre konrongero si lulu ito mege macu eriwi. Jadi yule ni Paul ku tentara. Na pada gora ito mege makada uno bawan ni. Watuna melo ni patama Paul kurondronge. Makada ni kuponggawana pasukange. Tabe engka melo pudaki Cina. Mape bali ni ponggawana pasukange ro makada. Maca ko pale mak bahasa Yunani. Wasengi ko yero to Masir ia pure me buronta si bawa tiwi patas bupa musuh kepada kasih. Mape bali ni Paul makada. Ia to Israel ka. To pole kuka kota Tarsus kuta na Kilikia. Kota ya mari sengenge ku aparentangan na to Romai. Jadi weloi ku mangita palalo ka yo lo mak bicara ku to megero. Nai palalo ni mak bicara ku ponggawana pasukangero. Jadi tetau ni Paul kuru ada nenge na panaka jarina kuwa mangima mekko ito mega. Watuna pada tanda ni tawe, mak bicara ni Paul rilale bahasa Ibrani.